Jeste sigurno da mislim da je prijela ova pauza mojim kolegama iz kluba, tako da slažem se, neugodna tradicija, težak protivnik, teško gostovanje, tako da očekujem jednu borbenu utakmicu i sigurno veoma tešku i nadam se našem uspjehu, 3 boda i ostanku na vrhu tabele. Pa sigurno, ko što sam rekao, svako gostovanje je teško, pogotovo tako gde ima dosta publike, gde ljudi vole fudbal, tako da nadam se punom stadionu i jednoj lepoj fudbalskoj predstavi. Jeste sigurno, što se tiče reprezentacije, iz utakmice u utakmicu napredujemo sve bolje i bolje i po meni čista nesreća što se nismo plasirali, ali pokazali smo da smo bolji i od najboljih, ali opet kažem, rezultat je taj koji meri. Mi smo pokazali igrom na terenu da zaslužujemo i sigurno da ova ekipa mlada stekla iskustvo za predstojeće kvalifikacije i siguran sam da sve ono što smo trebali da uradimo u ovim kvalifikacijama, to je da steknemo iskustvo, da skinemo taj teret sa grbače, da smo to sve odradili sad i da smo spremni i da neće moći niko ništa.